Sanibona bafowethu. Mahlabehlezi lo osendaweni yakase asekwamdakani. Edanawuzi. Lapho tholakala khona. Siyacela ke nina bafowethu ngithanda ukubeka ukuthi baniphila nonke ngajabula kakhulu. Ningezwe kahle bathi ngiyacela ukuthi niphile. uNkulunkulu anibeke. Nikhule. Nibone nangu Mahlabehlezi ophethe impilo yabantu bonke. Angisho bafowethu ukuthi njoba ngikhuluma la lo daba engibeka ku TikTok ngoba ngidelela mhlawumbe noma ngidelela abanye abafowethu engisebenza nabo cha nabo bafowethu ngiyacela kinini ukuthi nibekezelele lokhu engikhuluma nokubhekisisa nani inyanga ngithele umuntu la mfundisi inyanga bonke abantu ngizimisethe ngibasize ngoba umuthi mina ngiyawumba ngiyawugaya futhi nani bafowethu angisho ukuthi anoga umthi ngiyawugaya kuphela hlukante ngasifane ukusebenza kwethu ukufundiswa futhi akufani mina ngikanyiswe ikhehle kudala uMasahesh akawo mama eMankadini ngadila nabantu abadala umuthi bafowethu akuthi ngoba umuthi yawazi lobo usiye ukuqhubeka nokufunda izinto uyaqhubeka nokuhamba ufunda ayikho inkuze enyangeni uyaqhubeka nokuhamba ufunda kuwonke umhlaba nanka amafutha engidila ngawo ahlukahlukene lamafutha ungathola ezweni elikude ngiyazi abafutha noma bobone ezicethe emancane ingenxa isemasebenza ngaso ngeke kwathenge imali engayadula ngihambe ke ngiwathenga nje bazohamba ngiwafuna nje futhi uthi kusiza abafowethu wafethu ubekezelana kuhle nokulandelela izinto zakho futhi kuhle nazi inyamazane zokubheka izithe ekhaya nokuthuka kweingane nezinto ezifike ngqongo zephe kothayela abantu sibekufakela izibhoka awulala ebusuku uyahlukumezeka uyefuthelwa zinyawo uyagulelwa ekhaya ingane ziyakhula ziyakhala ebusuku kukhala egcikeni phakathi ukhala ikhova zikhala egcikeni ikhova sikhaliswe ekhaya konke kubukenzeka ekhaya lapho mfowethu sizakala untshontshelwe sizakala umfowethu nawe wena ongakaphumeleli ongafinyeleli uMahlabehlezi zama kuphakama ukuthi uphikelele uMahlabehlezi bayathola usizo kuMahlabehlezi abantu bonke abagulayo noma ngabe kuthiwa umuntu uthwala uqhutshwa nebhala ke uyofika athola ukuphila kuMahlabehlezi ngithi sukumani madoda ningabambezeli nayo intombi eyifuna umendo ezaliwe nani insizwe eyifuna ukugana eyifuna ukuba nabafazi azize kuMahlabehlezi izothola ukusizakala kunenduku lapho engiyiphethe yokusebenza ezilwaneni ezinye ezinkulu zokuphakamisa wena ube mkhulu woza mfowethu uzoceba uzothola inhlahla yakho kuMahlabehlezi ulahlekelwa imali yaphuma ezandleni imali awuyiboni ezekalana thola ukusizakala uyathakatheka napha abantu bayakuthakatha ubakuthatha nje futhi ngesimo sekhala lakhe libhedayo ngeke kuthakatha umuntu ikhala lakho lilungile wafowethu uphuthumana kuMahlabehlezi ufuna umsebenzi ufuna ugeze kube muhle uthandeke woza kuMahlabehlezi umlungu indiya yekhalathi alize kuMahlabehlezi lizothola ukuphila philani bafowethu ningabana inkinga uMahlabehlezi uthi abalibekele udaba kunina ngesonto elizayo uzokwethu uhamba nani bafundisi